Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Razgovori s Bogom. Danas pričamo o važnosti visokog obrazovanja. Sukladno tome, ugostili smo mladu diplomanticu psihologije, Divnu Pomagač. Divna, dobrodošli. Za početak, zašto ste odlučili upisati fakultet i zašto biste mladim gledateljima koji nas prate savjetovali da učine isto? Dobar dan gledalcima. Ovako znači, bez fakulteta si bre ništa, čista si bre nula. Znate, moja diploma je za mene lično jedno veliko dostignuće koje je dokaz da ja kao osoba vredim. Hoću da kažem, sa diplomom ja sada mogu da uradim mnogo toga u životu, da postignem velike stvari i da ostvarim pre svega jednu sjajnu, uspešnu karijeru. A to ne biste mogli bez diplome? Pa ne, ja mislim da ne. Diploma bi čoveku trebala da bude garancija za uspeh u životu. Bar su mene tako vaspitavali celo vreme. Da budem iskrena, ne želim sada ni da pomišljam drugačije, jer bi me uvatila prpa, pošto bi to značilo da sam faktički potratila pa jedno dobrih 5 godina života ni za šta. Razumijete šta hoću da vam kažem? Razumijem. Evo, danas je postalo trend završiti fakultet. Gotovo svi ga završavaju. To znači ako ga završiš, isti si kao i drugi. Kada ste odlučili upisati svoj fakultet? Dakle, odlučila sam da ga upišem u 18. letu. Znači, u tom periodu se od tebe sasvim neopravdano očekuje da definitivno znaš čime želiš da se baviš i u šta želiš da se zapečatiš do kraja svoga radnog veka. Pa bolje ti je da dobro razmisliš, da ne bi posle morao da se prebacivaš na druge fakultete, da zaostaješ za svojim ortacima, da te komšije ismejavaju. Sramota, ako me shvatate. Dakako, a uvijek ste htjeli postati psihologinja? Pa gledajte, ja sam upisala psihologiju jer su drugarice uvek mene tražile za savjet kada bi imale neke probleme. To je meni tada bio znak da treba da se bavim time. Ako mogu samo da kažem, ja sam još kao devojčica želela da postanem glumica, ali su mi rekli da od toga nema kruva, pa sam im ja poverovala. Ipak od nečega mora da se živi, jeli? Htjeli su da se bavim nečim konkretnim, ajdemo to tako da kažemo. Aha. Što su vam još govorili pa ste im povjerovali? Ma umeli su oni bre mnogo da mi peru mozak. Kao đaka su me ubedili da moram da imam sve petice u školi da bih mogla da upišem gimnaziju, da bi opet posle mogla da se upišem na neki univerzitet. A kada sam upisala psihologiju, profesori i profesorke su zatripovali da moram da naučim mnogo statistike, jer će upravo ona da obeleži moj budući rad i da mi pomogne u radu sa klijentima. Čekajte, kako bi vam statistika kao matematička disciplina mogla pomoći u savjetodavnom radu? Dakle, matematika je keva svih nauka, pa tako i psihologije. Naprimjer, ako želite da postanete savjetovatelj, vi naprosto morate da savladate osnove teorije verovatnosti da biste mogli da procenite verovatnost pozitivnog ishoda za vašega klijenta. Primjera radi, dođe vam neko anksiozan na termin. Vi čovjekovu subjektivnu dobrobit tretirate kao kriterij, njegove simptome kao prediktore i onda sve to stavljate u jednadžbu njegova života. Zato nas psihologe kroz ceo obrazovni sistem stalno teraju da vežbamo statističke kolegije od modela analize varijance pa sve do regresijske analize. Dok recimo veštine psihologijskog savjetovanja, to obično dobivamo na završnoj godini studija i to kao izborni predmet. Tako valjda treba da bude, ne znam. Moram da priznam, nisam uvek vidjela svrhu u svemu tome, ali evo, uspjela sam da završim studije uspešno. Gdje ste se zaposlili nakon završetka studija? Gde sam se zaposlila nakon završetka studija? Pa
Zaposlena sam, hoću da kažem, javila sam se ja na nebrojen broj oglasa za posao od kada sam diplomirala. Međutim, eto, nitko nije hteo da me primi jer mi navodno nedostaju praktične vještine, tako nešto. Prosto ne razumem šta im to znači. A što se promijenilo nakon što ste završili studij i postali magistra psihologije? Pa izgubila sam studentska prava, tako da su mi troškovi života naglo porasli. Još uvijek se učim da budem strpljiva, jer evo već mjesecima čekam da dobijem posao. Sve u svemu postala sam zrelija, jeste. Znate, shvatila sam da nije najgora stvar na svetu pasti ispit, gore je nemati šta za jesti. I tako. Hvala vam na gostovanju i puno sreće u karijeri. Hvala vama. Dobit ću honorar za ovaj intervju.